Kibriu na kibenta baper kilami madan ban penlong ya kajing yaki halor kajing jasa tombor kasamla hakanong ba Kolkata. Kini kijing yaki kilayay peteng hakini kitayo baladap bat hakani kekenti lala banyo isa yaki waipat ki kunhun jang kibriu kibala penlong jing yaki bandawa ya kajing bishar kabahok. Haka pratrik unai luar arhajar arposau ki kunhun jang ki nong tan rikshaw kilami madan hakanong ba Kolkata ban penlong jing yaki halor kajing sya tombor bat jing sya penyab dusman jang kasamla haka RG Kar Medical College and Hospital. Hakani kajing yaki ki kunhun jang ki nong tan rikshaw kila dawa ba kasamla kabala sya penyab dusman kadai banyo ya kajing bishar kabahok. Nakabadeng ru ya ki plakat ki balato We Want Justice kini ki kunhun ki lapen pau ya kajing sngaulem kajongki halor kani kajing jasa tombor kasamla bat ki lapen pau ru ba baro na bedeng jengki ki don ya laki kmi bat ya laki henmen ne para kentai bat kinom sange ya kijing ya ki hadu ba kasamla kabala sya penyab dusman kan yo ya kajing bishar hok. इंसाफ इंसाफ मजदूर होता है माँ इंसाफ इंसाफ आर्टिकल के इंसाफ के लिए रिक्शा मजदूर लोग लड़ रहा है लड़ेगा आर्टिकल के इंसाफ के लिए रिक्शा मजदूर लोग लड़ रहा है लड़ेगा रिक्शा मजदूर एकता जिंदाबाद रिक्शा मजदूर एकता जिंदाबाद